I bok ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo snimati pitanja i odgovori. Prvo vam se želim zahvaliti na 50 subscribera, to jest 52 subscribera. Večeras će biti specijal, igrat ću Minecraft Sky Wars. I ajmo mi na pitanja. Prvo pitanje, Adis Gameplay. Koliko imaš godina? Imam 14 godina. Reci nešto meni kako sam ja youtuber. Ti si jako dobar youtuber, samo nastavi tako, dosta si dobar, gledate dosta ljudi za početak i snimaj dalje, samo kažem super si. Odakle si? Iz Hrvatske sam. Ko ti je najbolji youtuber od nižih? Najbolji youtuber od nižih mi je HCL Network. Ko ti je bio motivacija da počneš sa snimanjem na YouTube? Motivacija su mi bila 3 youtubera, ne jedan. To su bila Serbian Games Bill, Jelly i PewDiePie. I MC Kregan pita, da li voliš da gledaš moje videe? Volim ih, ne gledam ih isto često, ali volim ih gledati. Koja ti je omiljena rasa? Njoj je Pitbull, meni je samojed. Bruno Skoblar pita, imaš li hobi? Nemam. Hoćeš li ikad pričati u gameplayu? Hoću kad kupim mikrofon i kad budem imala više preko 100 suba. Pozdrav me u klipu. Evo Bruno, pozdrav za tebe. PS4 ili Xbox One, PlayStation 4. 3 najdraža youtubera, pa 3 najdraža youtubera su mi koji su mi dali motivaciju. Serbian, PewDiePie i Jelly. Koja ti je omiljena životinja? Pas. Gdje živiš? Pa reka sam, živim u Hrvatskoj. Kako si dobijem R-Gaming jer je ekstra? R-Gaming nisam smislio, nego moj prijatelj, jer meni ime počinje na R, pa je on mislio volim igrati igrica, pa mi stavio kao R-Gaming. I svi meni se sviđa. To moram mom prijatelju zahvaliti. Koju igricu najviše igraš? Koja ti je omiljena? Najviše igram FIFA 15, ali nju neću snimat. Nju ću snimat puno više suba. Ko ti je uzor na YouTubeu? Pa uzor na YouTubeu najveći uzor na YouTubeu mi je Jelly. Njega najviše gledam. I ljudi, hvala na pitanjima. Puno hvala što ste pitali ovoliko pitanja. Evo pozdrav za vas, da vas pozdravim. Pozdrav za Adis Gameplay, MC Kregan i Bruno Skoblar. I vidimo se do sljedećeg klipa. Bog!